Kalitang kabin rong PPMN pen football championship angdung kitipon. MS Dokmoka Lamps Limited along Kiligang Theke Paklang Pon. Dhori rong pikang bodera jok kare biang long termas council of Han kirap ka Johang. Kalitang kabin rong PPMN pen football championship angdung kitipon. Nizang kare biang long rongkhang constituency ke parlo Hongkram pathu aklamalong chitini phai kebarni Kalitang kabin rong PP Chiki Mohamed pen second running football championship angdung kitipon. Lasolong aluhiam man pen Minder kiri rong pi advocate Hongkram sarkari gaon bora ke hai long kiteron Hongkram Adarso club president Robi Singh Senar Hongkram Sport Association president Bor Singh Teron pen chenglok man pen ke doke theke dinga tumla pen Kalitang kabin rong PP adona rabatum tame chetong dun lason sela bangso angdung kitike pathu ponalong bothat langso academy la pen Hongkram ang bongsi pathu Bothat langso academy atum ke pathu ke mesen pen ajo goal 5 pen Hongkram FC ato aphan parem ponsi ke hai anong e chepalong pon chinthong pen long ki benang ke lo birta malong news ini lada so mungkin ini kilo orang bin untuk Kalitang kan ini cuma satu angdung keti anilah tapi nang itu news ahin pen wah nang kain pen itu nang pot ini itu mahin pen kan joro lah nasi pini lah bangso kacik tangan kok asal lah perlu dan itu tuh kacing honai itu makin lebih kabin nang keti alang ni Kalitang ini nang ini orang yang kacik tu kecok ani nasi ini kecawar ni lah, masih ni tu, abang so, alang itu han, juru rete udah, alang itu laan, akhir sungguh laan, apa kau pen sekarang alang itu ning kemi pen, abang so, apa kelan pacun pinain tu, masih ini tu ahin, dah, Hongkram, tadi, sport association president. Ayin apan nampak ini kan se ini tu malang tu han on se kami ini tu nang plan pidun po ban ini tu macam pada dun po malang itu makan ini tu ni bila apa yang sana kasalang itu ta apusan apar hut kapathu ba nanti di ini tu hanang nang ku pon ini tu na jorolan tim se kapathu pon ini botalang so club yang ada di Hongkram club itu lah ini sih yang Tuhan ini ada mungkin pasti lah MS Dokmoka Lamps Limited along Kiligang Theke Paklang Pon Chitini phai kebarni Dongmoka garong sopia long kedo MS Dokmoka Lamps Limited along Kilik padopon si bangsor ni amat ang thek tami Paklang Pon bangso long prek jama song tumpen chepati pon sonsi underjab kategori along pen kadu kabe bang kore hini ST kategori along pen bang hini women kategori along pen bang ke thamatum chepati pon lapen la solong ke hai pon ato amen la ke ST kategori pen Mr. Rup Singh teron 248 votes women kategori pen Pratima terang 244 votes lapen Junality Sopi 230 votes chepalong pon si chepahai pon sonsi underjab kategori pen Ken Singh Singnar 220 votes Dilip teron 240 votes Bisma Lekhe 214 votes Biren Singh teron 212 votes Long Singh Rongpi 203 votes Indra Singh Rongpi 202 votes Rajan Rongpi 201 votes Kamal Busumatari 198 votes Hemari Rongpi 196 votes Jusias Tiga 196 votes Munna Paswan 192 votes lapen Kesab Naha 185 votes balong monsi chepahai pon bangso kiligalong kelang kechari dunjia phan dipu pen rajen timung returning officers senior inspector or auditors pen chenglok bang photo phan arpu pe konsing samchin pen kilik pachun pon sonse bangso kiligalong kedwanang hoyalong tami BJP asang atum pen si chepahai pon dong mokak pen Daniel Santimung nang kilo biruta Malong News. Dhori rong pikang bodera jok kare biang long termas council of Han kirap ka Johang
Chitini phai sirkebarni Pholoni constituency mate Uttar Barbir loring thepi outpost ke parlo tarabasa sukum tok biarong amekar Kangbora rong pilapen kajok bpia sopo dhoni rong pi keduk dera jok Bengaloran ke chongda damji pusi hempen penana ni pen aprang pen barlo bonta train pen ke dam boma pora ho tomon lang no ki phonang ko kajok pamanghu pamangram deramat train pen chon phiramar ajir potum pen chekak daklo lasolam kar julong pen Bengalore ke sia tum redunsi puthot long pon thulo bonta lasope aphi dhoni rong pia bang hong dam lang pamat kathu phira jok non puta theklong le dedlo lasonsi puthora lang liphan kiri dunjia phan tangka kenang sot ke thedum ke dok ko jok MLA dorsing rong hanga hin pen stami rabdunlo bonta ri bomta long le dedlo lapen puthot kiri dunthuji phan dihin ta kadure thekti ga jok kare bangla ottermas councilor CEM Dr Tuliram rong hanga phan nangrab duntha pusia hema saratum pen kachuning ri padopon lapen komat nia tumjong sikera pajir dunji polotang te labang solong humrik non GP number 6003679445 Pholoni pen Probin Tarunang kilo abirta Malong News Milimen kamera rong pi nili rong sukum tok bi rong tarabasa nili kisung nili supu padalam dhoni rong pi kidu ko joini ka be joini ha kirela chongda dunji polo ajir pu tumpen kida mahut ebengan tomon lang nu cholong pon lomat tren pen chon lo ajir pu tum unti kiri dun lo amat ke nep dun lo long lo tiket kang tan dama khia phang ko ka thuye mala tuta uti kang ma tren ke dama por nangli tang lo anjala tumbang ke ri dun un e ma la atum dam ru lo la ningi supu phang ke tekang bub lo amat aphi hala nili supu phang ke bang katap kat pu dam tap dam ru ma bang pulis tum long lo ha ke ai thoka me ka du ka be ahut long pon lo hospital pon si pulis atum si bang lang kadu ka belo la sila dakten ni tum hin pen khobor chen bang na MP lo la si hala KSA po tum phan pen chuni ri nang kiri da do kusi chuni ri lo amad la KSA tum phan chuni ri pelat alang tum phan la sar dorsing ro halang chuni ri amasi alang li unan bori nang bori dun si nang rap dun lo la tin nili tum le la so poisa nili ding leke ding galilo alang phan sar phan chuning ri si ate hala tum phul nomor enra hala tum along le poisa pothai no pu pothai lo ange la hai poisa pen unti ri lo ange no anta oso long le ange la kiri dama tum la ke potum ta amen munthi rongpi apen malong tisu ku amen kita melat alang tum unang bori lo non ke apoisa ta ki lo ri unang nang rab don lo sita meno poisa ka ve ajo ni la si ili tum konsil kechari CM sar ini ni tum pan bidi sore keciri wang dai nang li rok li bini abidi ni kera bi pan pu la si ni li chuning ri kecuniri ji pu rasi unan na tum konsil pen kelang kecari tum ke kitu kala kawe ke boy tum man ke kerap kelang na tum kang hon ka jinsu kelang theka tum rasi nil phanta unan ni rabi ma pusi kecuning ri thek thek lam dan ni ke chu hang rasi kadu ka we tum konsil kecari bom tum ta unan ke ini karbi yang ka bayang pura kitu karat pura ni matham te pusi nili kecuning ri hok lo la nili asopo la gat hek long le da joy ni nili tum ta ning duk lo la si nang li tum kam sera atum ta un an ge nang rap pu pusi ning cepat helu jati jan la so so dak nang pale rok ya phanang bor ipi pu pusi to war chalang ding Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta